Pozdrav svima, dobrodošli u novi vlog. Eto ga, jučer je zašao vlog, danas da ćemo ispuniti naše obećanje, to je moje obećanje vama da svaki dan sljedećih 60 dana bude vlog. Tako da eto, potrudit ću se, danas je petak, što znači da ja danas nemam nastavu na fakultetu. To nije uobičajeno jer ja inače imam nastavu naravno na fakultetu petkom, no danas kada bih trebao imati, ja mislim, psihologiju, odgođena je nastava jer predavač, to je profesorica, ne može doći, tako da ćemo to nadoknaditi, već smo dio nadoknadili u srijedu. No danas je glavni dio da nemam nastavu na fakultetu, nego idem do Vrbovca i do Vrbovca ću danas voziti auto svoj, tako da nije moj naravno nego tatin, ali da, vozit ću ga do Vrbovca, imam nešto tamo otići. Ne znam jeste shvatili koji auto on ima Dacia Duster. I eto, imao ga je prvi u Hrvatskoj, naručio ga je prije jedno 6 godina preko kataloga. Znači nije ga nitko imao niti vidio u Hrvatskoj, on ga naručio preko tog kataloga i prvi ga je dobio kako ga je naručio. Pa eto, sad će kupiti, ja mislim, novu verziju Dacia Duster za nekih 2 ili 3 mjeseca kada dođe ta verzija, ići će naručiti, mislim, sljedeći tjedan, pa kad dođe, ne. E sad, ja ne znam uopće kakav je to auto, ovaj Dacia Duster sam vozio jednom već od Pitomače do Zagreba i mislim u redu je auto, meni se osobno baš i ne sviđa što ima vrlo kratke brzine, prvu i drugu, ima dosta kratko pa morate brzo mijenjati, ali to je tako kod terenaca, zato da može u prvoj i drugoj onako voziti dobro kroz blato i snijeg i to sve, no po cesti ovak mora se brzo šaltiti, zato ima 6 brzina, za razliku od ostalih autiju koji imaju 5. No da ne pričam previše o autima, ne znam jel vas to uopće zanima. Kod sestra u sobi, kako smo složili ove ledice, došlo je sad i drugo računalo, tako da imaju ovdje 2. To nisu neka, neću reći, najbolja računala. Ovo je moje staro računalo, ovo ima Intel i5 procesor i dobru grafičku. I ovo računalo je isto ok, ima isto Intel i5 procesor, ima, mislim, 8 GB rama, ali ja mislim da nema grafičku, koliko sam skužio. No, u redu su. Za moje sestre koje se onako bave igranjem igrica na internetu i Minecraftom i Simsima, je čisto ok, oni će ovako i onako tu raditi prezentacije, tako da njima ne treba neko super računalo kao što ja imam. No da, današnji plan je da idemo to u Vrbovec, ja onda vozim natrag te popodne, moram ići na fakultet slikat se za iskaznicu jer nisam bio kada se slikalo to, za iskaznicu se slikalo negdje 29.8. kad ja nisam mogao doći, pa zato moram ići sad se slikati za tu iskaznicu da dobijem iskaznicu u biti, tako da jedino je to pošto danas moram ići na fakultet i moram malo sobu početi pospremati jer već se tu nakupilo svašta, na primjer ove baterije od drona, ovaj printer moramo staviti negdje u ormar jer neće mi biti na stolu printer i dron je tu vani i svašta nešto ima, ladicu sam već napunio stvarima, kad nije lijepo složeno. Eto, tu mi je čak, tu mi je setup, vidite, ovdje montiram vlog, sad dok ne dođe ovdje lijepo kutni veliki stol i police i jedan lijepi ormar ovdje, te će i ovdje biti isto kao garderobni ormar i tu će biti prostora, tu mislim staviti jednu lampu visoku ovako, tako da ima onako svjetla. I ovdje na ovaj cijeli zid, znači cijeli taj zid je krevet, bi trebala biti tapeta, znači tapeta New Yorka, to jest mislim Brooklyn Bridge-a, da ćemo kupiti pa ćemo to tu ovako lijepo zalijepiti da bude crno-bijela, onako lijepa tapeta i naravno posteljina i sve to će se slagati s time, ovo je od mojih sestra Mickey Mouse posteljina, tako da to nije nešto previše zanimljivo. No, uglavnom imam tu hrpu stvari, moram pospremiti, taj printer vjerojatno ide u ormar, neće to biti tu i mislim uzeti 2 monitora, 2 nova monitora za montažu na tom kutnom stolu. Ovaj monitor je čisto ok, 21,5 inčni, ja mislim Samsungov i njega imam već dosta dugo, njega bih rekao da imam preko 4 godine sigurno, možda čak i 5. I monitor je stvarno odličan, nema nikakvih problema, ali bih htio imati 2, a ne želim imati recimo taj i jedan novi, jer htio bih imati 2 identična, pa ne znam hoću li ovaj možda prodati ili dati sestrama u sobu, to ćemo još vidjeti. No, uglavnom, danas će biti prilično chill day. Ajde, idemo.
Hrvačka? 4A. Stigli smo sigurno po autoputu do benzinske. Ja idem prat stakla. Laganin je predobar radio. Lovi ga samo oko Zagreba, tako da ne znam, vi koji me pratite, koji niste iz Zagreba ne morate ga slušati, ali super radio. Malo reklama, gotovo ništa, vijesti kratke i samo muzika i to ovak chill muzika. No da, evo još malo pa nastavljamo, idemo do Vrbovca. I ne moram snimat, nažalost kako vozim, ne naravno to snimat, ali eto, vidite bar malo da vozim i to sve. I fora voziti, mislim da će dosta, kao što sam rekao, teško voziti jer ima kratke brzine, tu prvu i drugu, da ide brzo prva, druga, treća i onda u četvrtoj se vozi koji inače na trećoj. Tako da, eto, to je malo zanimljivo kod nje, ali sve u svemu ok. Vidite da je on ima 6 brzina, a ne 5. Baš zbog toga. Idemo na faks slikat se. Ja mislim da si se ovo trebao snimiti i piše Verno Luka. Čekaj, neće fokusirati. Završeno slikanje na faksu, idemo sad do doma i onda idem i voliti. Koji se nisu slikali? Jedno 10 ispred mene bilo sigurno. Ubrzo ide, a? A dve slike, potpišeš se i... A kad dobite X-icu? Ne. Ćemo ići ispod rampe. O da. Evo nas kod Ivone, vozio sam do ovdje i bit će vam to za ovaj vlog. Ne znam ako će ona htjeti šta snimat, ne, to je to od mene. Ja ne snimam, da. Ne, pa ne snimam. Nemoj me snimati. Ču. Nemoj, Luka.